Gila, keren. Minta mau apa nih? Wih. Ah, udah berapa kali nyukur rambut kayak gini? Oh, seumur hidup. Iya. Juli. Ganti bulan Juli itu sangat indah ya, karena setiap rintiknya itu tidak memberitahukan kita apa kita yang benar. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Sebelum mulai, tong hilap klik tombol subscribe, oke? Tidak gua nepi katilunya. 1, 2, 3, atos. Hatur nuhun. Selamat menonton. Enjoy. Santuy aja, gunul dua, santuy ae, kaset nu mana? Yuk, keselamatan kita bersama. Permainan sukses. WhatsApp. Kita lagi di barbershop. Dicukur ya. Dicukur jalan di Purwakarta, jalan Gang Keramik. Di sini bakal ada Utoy, Wawan dan juga rekan-rekan dari teman kita. Yak dicukur jalan naon, Wan? Kepo. Mantap. Ah, turun di mana? Ya di mana? Ya cukur. Cukur. Mana ya? Ya mana? Di kita komen. Di mana? Main deket Sadam. Oh, di sana. Sadam. Dia lagi temenin rumput terus lanjut. Di mana daerah kampung mana itu? Mantap. Keren rambutnya. Marinya Pokoknya kalau lu pengen cukur yang keren, yang bagus, langsung aja dicukur di Gang Keramik ya. Dicukur. Ah, udah berapa kali nyukur rambut kayak gini? Baru kali ini. Oh, seumur hidup. Iya. Anjir. Gila, keren. Minta mau apa nih? Wih. Buat ini. Ya coba aku buat kamu sih. Kalau sih kayak jidan lu, bukan ngencang, kalau udah ngampak. Kalau sih, Anjir, pede. Hey, dorong kita yang seperti kenapa terang bersiara karunya bang? Bang. Nggak bisa ngalah terus ya. Siap kali. Siap. Set. Gimana? Udah kayak jidan belum? Soalnya lagi sebelah tadi potong panjang kayaknya. Ya belum lah, ini atasnya dulu nih lihat nih. Keren kan? Keren tuh anak muda dan mah.
di percayaan. Oke. Paling di luar. Paling kurang mas. 3, 2, 1 action. Look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Isna halilintar. Halilieur ya mah nya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui jeung urang ya. Apal teh maneh? Saha tuh itu? Kumaha channel teh? Eta halilieur. Apal teh? Coba opening na kumaha Ieu apa teh? mah eta kabentar gelap tah kada gitu. Eta halilieur tapi sisa gudug kadanya. Eta naon? Kabentar gelap. Nah, Kada hideung. I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight. No one knows the reason. We're both getting out of line. Halo? Hey, Now say apa ini? Diklik ya. Silakan. I'll get over you. Gimana rasanya syutingnya? I knew how to go on. Oke lah. Agak shock juga sih bawain karakter ini. Tapi dialog lancar ya. Karena emang biasanya pendiam tapi di sini Jumednya itu seperti kesetanan gitu. Wah, Mohon maaf aja. tapi banyak banget nih quotes buat Jumet dari Jumet quotesnya. Keren. Terusnya sih sekarang kan bulan Juli ya. Iya. Hujan di bulan Juli. Hujan di bulan Juli itu sangat indah ya. Karena setiap rintiknya itu tidak memberitahukan kita apa arti cinta yang sebenarnya. Nyobain. Ya. Gini ya. Coba pengen jadi ayah. Sayang. Sayang. Aduh. Mana mami? Jadi ini anak saya guys. Wah, ini ngaku ini. Enggak. Cukup tarik nggak? Goyong. 2 3. Pernah dagang ya. Aji gimana? Right now,